Em baş. Kurtşo biriya bernameya ziman û raman destê kurdewariyê dide her zana, rewşenbîr û dahênerekî Kurd li kîjan welatî be. Xweşbûna vê yekê jî ew e ku bi vêriyê hevnasîkirineke xweş peyda bibe û peywendî bihêztir bibin. Vê carê jî tevî ku hest û nest û raman ji Kurdistanê nêzik e jî lê mêvana me ji welatekî dûr behsa ezmûna xwe dike ku çawa ji bo zimanê Kurdî xebitî û kar û çalakî kirin. Almasta Rustem. Almasta Rustem ji êla sîpekanê ya Kurdên îzdî sala 1907 li gundê Pampa Kurdan koneha jê re dibêjin Sîpan ê ser bi bajarokê Axabaranê ya Ermenistanê çavên xwe li cîhanê vekirin. Dê û bavê Almasta kesên nexwende bûn lê wan giranbihaya xwendinê dizanî bû. Lewma han didan zarokên xwe da ku baş fêrî xwendin û nivîsînê bibin. Her êvarekê diva bû xûşk yan birakî mezin yê Almastê ji dê û bavê xwe pirtûkekê bixwenda. Ji bo ku li ser bihîstina çîrok û serpêhateyan têkevin xewê. Wan pir ji roman û pirtûkên Arab Şamîlov heciyê cîndî hez dikir. Piştî ku bavê Almasta koça dawî kir, Hüsênê birayê wê mezin serpereştiya wê kir û bandoreke mezin lê kiribû. Almastê xwendina xwe ya destpêkê û navendî li dibistana gund bi dawî kiriye. Ew şagirta helbestvanê Nemir Ferîkê Ûsif bû. Vê yekê jî bandoreka mezin li ser xwendin û jiyana Almastê kiriye. Dema ku Almastê pola dehem piserî kir ji ber zîrekî û rindhanbûna wê weke serwera dibistanê hate diyarî kirin. 15 salan li ser vî karî berdewam bû û ji ber jêhatbûna wê gelek caran ji aliyê rêveberiya dibistanê ve birêzlêanînê hatiye pesendan. Salên 1991-1992 dema ku mamoste kêm bûn ji aliyê rêveberiya dibistanê ve Almasta weka mamosteya zimanê Ermenî hate diyarî kirin û ji pola yekem heta pora çarem waneyên zimanê Ermenî dane. Almasta dibêje têbîra min dema ez şagirt bûm min çi qas dixwest ez bibima mamoste û hevşêweyê mamosteyê xwe bim. Yek ji wan mamoste û helbestvanê Nemir Ferîkê Ûsif bû. Niha jî got mamoste me têbîra min dema ku dwaneyên zimanê Kurdî de yên helbestvanê Nemir Ferîkê Ûsif dida me, car caran digote min Almasta can kara be zaroka bide xwendin. Êdî min weka mamosteyekî biçûk zarok didane xwendinê. Almasta herûha dibêje dema ez şagirt bûm kovarek bi navê Riya Tezeh heta 8 hejmaran li Sovyeta berê dihate çap kirin û çîrok û helbestên mamosteyê min Ferîkê Ûsif jî tête dihatin belav kirin. Wî ew govar jî diyarî min dikir û piştî çend rojan ji min dipirsî. Almasta can gelo kîjan çîrok yan helbesta min ji bo te xweş bû. Min kîjan begmek kiribana wî jî digote min aferîn heman min jî ew begmek kirine. Sal derbas bûn û wê dixwest here xwendina bilind lê dabûnerîtên gund û civakê rêgir bûn li beramber wê yekê jî. Birayê wê rê da ji bo vê xewnê bicih bîne û bibe xwendekara zimanê Kurdî. Bi gotina Almastê mamosteyên me ji Almanyayê bûn. Wan me ji destpêkê fêrî tîpê latînî kirin ji ber ku heta hingî me bi tîpê kelerî dixwend û dinivîsand. Piştre ez bûme mamosteya zimanê dayîkê heta roja îro. Karê wê li dibistanê 30 salî dirêj kir. Almasta di zarokiya xwe de helbest dinivîsan û dema helbestên xwe nîşanî mamosteyê xwe dida wî dixwend û jê re digot ez ê hinek helbestê te di rojnameya Rêya Teze de biweşînim. Lê wê nizanî bû çima ew yek nedihate serî û wê jî şerm dikir ji mamosteyê xwe bipirse. Derbarê wê yekê dibêje lewma min dest ji nivîsandina helbestan berda. Her dîse jî careke din berî çend salan min dîse dest bi nivîsandina helbestan kir. Bêhtir ji her warî Almasta xwe weke mamosteya zimanê dayîkê dibîne û dibêje ez xwebextewer dibînim ku heta roja îro li dibistana li ser navê Ferîkê Ûsif dixebitim. Dem baş miletê min, silav, rêz û hirmetê min bû wê hemûye. Miletê min îro em çend deqa ser zimanê dayîkê bisekinin û biaxivin. Bi rastiyê zimanê dayîkê pir şîrîn e. Zimanê dayîkê em bi wiya têne naskirinê em kîjan miletin. Em zimanê xwe hez dikin.
ام زمانی خوا بلند کن جبر که زمانی من راستی جی زمانکی دولمنده زمانکی حسکرنیه او ملتکی حسکریه لیرو گلک پرسگریک سر زمانی دایکی هلایی هنه پرسگریکا لاپه میزن اوه وکی ایرو جوالاتی ما در جوالاتی ما و جوالاتی ما در گشک مینانی هب ناخون و نانویسن سوز مسئله ارمنستان دا از جیان دکم ورا زمان گلکی زلاله ورا زمان گلکی ساده هنه جارا وکی جه یرمه یرکالی بابا میوانتین نویسکارتین هلبستوانتین هوزانتین رویتین ای گله جارا ام تفگریدانا ما وانا نمینانی هوا و ام پرسگری که گله کی چتن دسکنن ایرو زمان زانه مز زانم سروی کاری سکنینه او دخوازن هر چهار قلب دنیای می زمانه کی ساده زمانه کی وک هف مینانی هف هر چهار قلب دنیای بدنه ساس کرنی بدنه نویساندنی وکی ام هر چهار قلب دنیای ملتی من پرچه بوی ام مینانی هف باخون مینانی هف هیم ببن او هف ده فهم بکن از وک مامستک زمانی دایی که منی بگوتا دبستانا دا پرزگریک نها هی زیده گلکن پرزگریکا ساده اوه وکی پرزگریکا اولن اوه وکی امج تیپی کلیری در جارکی را در بازی تیپی لاتینی بون براستی مخاخا جی وان تیپا نه نویسی بو نجی خانده بو ایرو ام تیپا هیم بونه اوا مرا جفانی بو اگر ام تشتاکی حزبکن امی هیم بونجیم لی پرسا هر چتن اوه سر زمان وکی که گلک پیوی نوا پرتوکی مکتبا دا یعنی پرتوکی درسخانه دا مرا نفهم دارینه منی بخواسته وکی که سر هر پرتوکی درسخانه فرنگو که وانا هبیا یعنی پیوی چتن باهتانا زلال کرنی دا ملتو اوا هر کس جیکی جیان دکن هنک ارمنستانی هنک گرجستانی هنک روسیایی هنک اوروپایی او تشتاکی نورماله وکی هر کسی وان ولاتی جیان دکه بجوری وان ولاتاجی دا آخون لی منی بگو تا من چاوی خو وکر و نکر ارمنستانی دا اف زمان گلکی زلال گلکی فهمداری تی خواندنی و تی آخافتنی روشنبیری میه بری هلبستوانی میزن نویسکاری میزن هبون یک که افراندنه و دما ام دخونن ام بر تا پرسگریکا ناسکنن هوال نو می بخواستان نهاجی او پرسگریکا نا بخاطانا هلاتنی دا وکی که ام ویجه ملتی جورا در ویجه خوا یعنی ادبیت خوا ام سر دما خواندنی ام بر پرسگریکا نسکنن و مرا به فهمداریه ایرو هرچی که ارمنستانی جیان کریه دبری دا زانن خبردانا ما اخافتنا ما نویسارا ما جوری پیوا چوابیه لیرو گل جرا ام دخونن یه حوال هوگرا جو ارمنستانی در ام گل جرا وان پیوا فهم نکن ایرو برا هر چار قلب دنیای دا زمانه ساده زمانه کی وکه بساس کرنی دا وکی ام بر وان پرسگریکا نسکنن به تیپی لاتینی و تیپی کلیری منی بگو تا هلبت تیپی کلیری تیپ نه دولمند بون الیف بایا ویا دولمند بو سوز مسئله ورا هنه تیپ ک ر ر پ پ اوانا بنقد که هف دهاتن جدا کرنی دا
راسته تیپ مینانی هف دهات نویساره لی نقد دهات سردا ایدا مزانه بو کدری ره بخونن کدری ره بخونن لی دناوا وان تیپی لاتینه دا الفابای لاتینه دا اوا تشتا تنایه ام لماجی زاروک پر چهتن وان تیپا جهف دردخن دما خاندنا ادبیتی دا لا لاتینی دا سیویک تیپ لیا کلیریا بری دا چلت تیپ بون منی بخواستا سروی پرسیجی هنک زمان زانی me بسکنیانا وان تیپا به جورکی هف بدانا جده کرنی دا یعنی ام کی داری کی جان جمله دا وی تیپی راست بخونن ر نخونن دوسا ر که نخونن دوسا که از وقت ما مستک زمانی دایی که منی بگو تا زمانی ما دست بید به نکو دبستانی دا لی زمانی ما دست بید به ده مالا مدا ایرو گلک هنه زمانی دایی که بیجم نواز سر زمانی دایی که زیده ناسکنن اوا کل هلبت بونا من و بونا هر ملت حزکی منانی من زمانی ما خواه دیسا جی امی بیجن دیسا مگود ام مالی دا دست بی بکن باشی جی ام ببنه مکتبی نواوی زمانی دا کور بن و دور بن هر دایکک هر باوک هر آپک هر خالک هر خاتیک و متک گشک گرکی بوی زمانی دایکی ببنه زمان زان ایرو نه فرزه وکی اوانا زانکوی بلند خلاص کن نه فرزه وکی خاندنا اوانا بلند هبه لی فرز اوه وکی ام پیشی وی زمانی اخافتنا ویا بیرانه کن مال خدا با آخوان به وی زمانی و اگر زاروکی ما شاشیتی کک بکن اگر زاروکی ما پیوه که روسی یعنی ارمنی دکنه نوا خبردان خدا ایرو هر مزنی مالی دکارن وان شاشیتیا بدنه هلاتنی لما جی زمان هیمبونا ما دست بیده به ده مالی مدا هوالنو زمانی دایی که شیرنه ام زمانی خواه حز بکن ام زمانی خواه ناس بکن به زمانی کردی ام هف حمیز بکن ایرو اف زمان دوی میدانه ام به وی زمانی دبین دایی ام به وی زمانی دبین باو ام به وی زمانی دبین براو او ام دوی زمانی دبین خوشکه برا خدای بکه زمان زانی me دمک کندا سروان پرسگریکا بسکنن و وان پرسگریکا بدنه صافی کرنی بدنه زلال کرنی دا و هر کسی me هندا و خدا قواتا وی چقاس که هنری وی چقاس که بوی زمانی دایی که دلشوات بن بوی زمانی دایی که جونبار بن برا زمانک سر زمانی دایی کامرا بلند نبه ام پیشی زمانی دایی که خواه حز بکن زمانی دایی که خواه بلندو مهزم بکن باشی جی زمانی دنی چقاسی هیم بن حقاسی جبوی مه هر کسا باشه میوان زمان و رامان لکوی دریبن جمرا جهه کیف خوشیه و شانازیه و هاجی چافکانی زانیاری هیجانه تماشاوان هیجا حتا خلقه کدن هن بمینند کیف و خوشیه ده